tulengera bakonfwa konse kuntumuleta mbiro kunkola nyobu amashina yandi ne Michael Chisheta emashina yandi pabushiku bwa lero imona ine ndefu tusambirishanyeko ifintu fimo mucipingo elio kabiri Cilonganino pamusepela mucilonganino kanshi no mutwe twala imanika uletilo kutila omusepela nangu imisepela mucilonganino kanshi ni topic imo nangu mulandumo uli under youth ministry in church kanshi emulando twalaisha okusambirisha nyapo nelembo umwalafumu mufula wesu nangu foundation yesu yalafuma muri Proverbs chapter 22 verse 6 ndemona Proverbs chapter 22 verse 6 emwalafuma ilembo yesu mucibembo kutilati amapinda chapter 22 verse 6 emwalafuma kanshika tuberenge nalabo mpya mulaka wa chingereshi onala bompya elio pepele fofine twise twalule Proverbs 22 verse 6 paleso kutilati train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it. Nalaberenga usango wa konkomesha. Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it. Ukwesha ukwirula angukushetulula mo kutwala mucibemba mululimi lwesu paleso sokutila ti kansho mwana ili wachili umunono pakuti ngakula takafume munshila iyo wamukanshishamo kanshi ekwesha ukwangusha kuchitwala mucibemba chesu kanshi bakonfwanga fintu nsoselo kutila ti pakushkwale tulanda pali youth ministry elio no mutwe tuimanike tekwesha okulaba uleso sokutila ti Imisepela mucilonganino mumbana laba la ndondolole shuwili ya misepela nangu shuwili ya musepela usho musepela muntu wa musango shani umusepela kuti tuwasosa mucibembo kutila muntu uli pamushinku nalimo uli na 15 years ukwendelela ukuyafika kuma 30 years to 35 kulya ni alependwa ukuba mushinku uwa musepela kanshi ishimishingu esho twala isho kusambira popa bushiku bwa lero mucilonganino uyu mushinku twalanda uwa youth na mucilonganino ngo imisepela ne cilonganino ukwabulo kumiposela kashita tutendeke ichakubalirapo Cilonganino tunati mwana association ya Cilonganino aliona isho ukulondolola Cilonganino kumenso y'abantu bambi bayishiwo kutila chikulwa umwingira abantu emo bapepela nalimo kuti baba right fyo fine tabarufyenye elio kabiri bambi nabo bayishiwo kutile Cilonganino nipali afe palongana abantu kuti chaba Cilonganino chama politics kuti chaba Cilonganino chamu community palika group kama wapangire nanguti kaba kabungwe pye kamo nomba ukulingana ne chipingo Cilonganino chalolekeshiwa sana babantu abayitwa those people who are called ukubomba omulimo wakwalesa abo bonzi abapusuka ebo chaloleshapo Cilonganino kanshinga pe ishiwirya Cilonganino twalishiba elio nelia musepela twalishiba ti muntu ukwete emyaka nalimo 15 ukuyafika nalimo pali 35 years pakati apa nishi aleitwa omusepela elio nomba kuti nati mwanomba tumonekwe fintu fimo efe tuingesho okusambirishanyako na fimbi palwa misepela ilio tatula afika ukulanda pamusepela inchito wakwata mucilonganino kanshi pa fintu fimo efe twalesha okusambira po kuti natemona kula ma examples yamoyamo ayaba mucipingo ayalondololako imisepela shimo ishabombere muri bumusepela bwashiko kubombera lesa abantu abengi uyu mushinku bali usula ngani pali nonkulo tufikirepo bayishibo kutila bumusepela kuikanta ikamumalwa kuikanta ikamangalo ya chalo kabiringa bamona nakabungwe kamisepela bambi balasushe kutila alani kwisabale yabalya bachirifie bayiche tabala kula nomba katusambirire kwe misepela shimo ishabombele mucipingo umufuma 10 ukutina lesa atasha sekelamo kanshi pali shimishinku nangu pali aya mashina tulemona po 1 tulesambirira po David ali musepelo wabombere mucipingo kabiri asonterwe na lesa aishiresu bwo bufumilyo ali umwaiche
asontu akuli Samueli bawishi nalimo baletontonkanya ati nalimo alasuba ubufumu kubakalamba bakwe elyo Isaya fe bawachepesha pali David nalesa ali mutenye nga tulesambira pamwe wakwa David ali nkachema alirena babea lefyo fine nokubachimvya emolesa ale muteyanisha pa butungulushi kanshi David musepelo wabo mbere wino mucipingo chakwalesa muri bumusepela bwakwe aishire chita defeat ndemo na Goliath ukugomvya ichitetekelo nangula mwali legenilero mwali ichitetekelo kanshi twasanga ati musepela example isuma sana uwabombere umbi umusepele otwala monamu apa musepela uleitwa Joseph nga twabelenga muri Genesis chapter 37 verse 2 tulesanga mweli ashiria kwa Joseph kuti ali nalimwe myaka 17 iliyo aishiria mboku chemo mukuni kabiri no kuitwa kuliresa kanshi twasanga ati na Joseph wine mu myendele yakwe ukufuma emo ali mu chalo cha kwawishi ukuya ikala ku chalo cha bushe cha kubena Egypt twasanga kutila ati ali musepela kabiri tate nene mu kuchula aishire pitamu nangu ba muse reject ba brother wakwe elyo imbi example yo tulesanga ya musepela tulesanga pali Daniel n'abanangwe ba Shadrach na ba Meshach na ba Abednego nabo balifye mu mushingo wa musepela yo babombelelesa bambi bakenyo kupepe firubi pamulandu nangu bakenyo kupepe cha imanishiwe chimpasho pamulandu wakutira bayishibelese obale chitaseve muri bumusepela wabo kanshi ifitule pitamo filangiro fya misepele shabo mbele wino mucipingo elyo bambibo twingaloleke shapo mucipingo ni ba Jeremiah baishiyepokerereshi wili akwalesa nishibali abanono bale umufano mwenso no bale sale bakoseresha tina kusalire lyo wali munda ya kwanoko kanshi tekwesho kutwishika we musepela munandi na iwele sali kuita ichisheko fye kumfo bwite ifi filangiro fya misepela shabo mbele mulimo uso mucipingo te kuti tulabenga tubatolokela ku New Testament umweyo wa Timothy twasambiliro kwe bati nabo bali umusepela fye uwo Paulo waishire kusha kuchego cha kwalesa amupera na responsibility no kumulanga ama qualities efya lingi yo kwishibo kuti ababakalamba nangwe fyo bengasala obutungulishi bwa bukalamba fyonse aya yamano aishire shira mu musepela waleitwa Timo eyo ifyo fine na batito nabo kuti twababika po efyo fine eyo na ba Joshua nga twabwedela mu kipingo cha kale kanshi ayatwachiwa pofye my example ayalelanda pa musepela ishabombele mulimo usuma mucipingo kanshite chakwesho kunenuka muri bumusepela bobe kutila inendi musepela te kutimbombe nchilipye mwaiche kabombela lesa kunta nshita waishiba umulingo lesa akubikirapo wakwasukirapo ubwite wamfu abobe bombela lesa muri bumusepela bobe